Wadiati voice na kwa chiro makuru AGACENCWIRE hamazina Mbabazi Charity kanyine Sande Brian esho hanebiri hezo mwebazio kandi rizoba nebiri 10 byo kwa kana 2026 ntuje kubanza twakwisiye bijamtwe kandi kutoragarse ntuje kwisiya hamakuru AGACENCWIRE hombwijire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, rose from ne pakashashe karonji. AGACENCWIRE kireki Minister Agnes Nandutu yachorwa komya emyaka omuchome no kweze emyaka 10 atine office ya government yakoziremu twarhane ntaro z'amataka abatura beterire nduro kwerwa muri cenjojo Chairman wakachiko kebyo bururu yahabura bachikube ahabyo kutora na chairman omusya emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Echiro chisisirachi, rose from ne pakashashe karonji. Mbabazi Charity na Sande Brian agana makuru AGACENCWIRE ombwijire abebembezi mu Rushere Town Council batandikaye huriyo kushenya amajuru agatari ya plan kandi na nebyo byona ebyombekirwe nembaho okushenya oku kutandishirizo bari yanyomwe bazyo kandi ayituru kugambira kwa kwatekero cha kabiri home district ya Chiruhura abebembezo mu Rushere nubagira ngo kigenderwa cyabo cyo kushenya no kushemeza ubutare okuboneza za streets kandi ngo abatembeya babatunjira umwanya Usanga twamuntu sisako gatare tukora continuous kugira ngo bayitinye we finish like a month we are done. Bakorasi kitunge pevasi bakipevinge ira n'amabare ingana pevasi kibonere kinyo kureti takakaka ngo tukigaze kufuri kintu twishi abana basaba batine kibo batine na rebe twatandikira uko yekomezamo twatandikira urukingo okutereze ndembo na namatawu no mu Uganda kuriyo no kugenda misho nko muringo gumwe ogwo kuyonja okombeke byombekwe birya hamutindo okutendembo na namatawu no mu buteka hamwe na nebindi abo kube binte bakozere tugwire mu bugwamo akabine kutobwire tuketereza buriyo makaronda harakoreshi harate bintushi bonate bintu by'abantu byasisikara abantu bari aho baterwa pressure buri kimwe cyo nabashirika ate nibenda ngo abanya-Uganda tukoreki nintangara munonga kushanga abantu baine amajombi shaka ahatakora bwana nguto hata amajwaga bariyo nibashenya abantu nibatamwe kuzabo nibabika mu bintu byabo hata baje ngo nabatawun kanso bariyo nibabishenya nintangara haruho abagaiga bari yahenye na hagati hata waza nkako mu Ameritege bitanka byona biryaho kasasore ryaho konka bari kunuyo umucyaro umushaka bari nubashenye bintu by'abantu no bururu kubuhire
tubakikiniho plan tubakora no kumanya tubagambara na muntu bayo ibintu emyende bintu byone biro basiga batagatagura abanagaho nangu tuba tubona ingire ngo tije tiyo akantu kitungo bwire kandi tubantumanya musebe ntakarahira tubiturwede kugira ngo akantu akagumo kari ikijikizo paka musebe narahira mwino bakayina na muzeye atakarahire kandi tubatigambera cyo mose nguyina remba gihenda uko tubitumaka office ebikoye kwitebi nebinga abatembeya abarukuguriza harubanje rw'inguto abarukoro muzakiyo 6 na hamwe na no misho gamaduka amakuru agagasha kwa makiri na mpiri Webale makli na mpire muri Kiruhura abarukure byo kwerinda hamwe n'abebembezwa rwo mu district ya Chenjojo barzire bayete Nduru ahabwintaro z'amataka ho musheka ca ganye nayo omugombere yacura hezamara hihe myaka 20 aba hebibyona babugambiro mu ruciko rw'byo kwerinda ho mu cicekece okuza kutaho urukiko cizireho bwa nyuma y'abantu bizire nibitwa okwita amatungo okushisha emiseri y'abantu odireho na no kushisha amajuga abatura ebitari kuho mushekeci okumara hihe myaka 2 hatahabwe muhondano ahita keri itwena tujwaire nka security team tujwaire Nduru ganye nayo kandi kikira kutujwashya kiri Nduru nabwo kuba netere bisuba bikuba bingi muno kira manami tujwaire bisuba kandi inywe abantu ababulikyo mutakumanya ebisuba ebyo no bikulete bizibu nibigendo maiso nibibaho we are tired of Ganyinayo and actually I don't know whom now should we invoke, whether we should, because we have notified State House, we met the Minister of Security, he's aware of this, the RPC has been here several times, and of course the former army commander has been here several times, and we have been to Kampala several times. Even the MPs who were standing, they went to Kampala and explained the Ganyinayo issue. But it is not being solved. Orutaro rukirayo ni kigambwa ngunoruga ahamugigo rukumanywa nka Vincent Mugisha hamwe n'abatura bo mushwekeci ecyaganye nayo barukufitaka embereji eyo kwita abantu hamwe na no kushisha ibintu eshikirena no mubicweka nka mahasa hamwe na mukwisi abaturo mu bicwekebi bagambere imbere bari kuturamo zaretereza abantu no kufa kwa abantu abafuire umukubanza zikabasonga ubusikurugira abintu bino byo kunenangana kutandikira hansonga za mataka betu ekintu eki hagati kigenzere cyahindukamo cyaba mu group endizo yakora mu mulimo gusuma abananza amatiri kunu bamutanga umuhanda bamutera bayenda kumwita haje umuntu umwe mutorongo yabajangu mwaza kwitiraho mu kigo mwaza kureta ubuzibu abakigani batahire icyo cyo kikayambo Kenesi yarabamuya bamurekura yajana nagwa nimuka ruhange twahivaye komoka ari umuntu uri wabano wa intekateka ngo mu mateko muntu kufune chapa aine kurabo chamanero si 1 chamanero si to ine kuchimanya chamanero si 0 ine kuchimanya chamanero si 5 chimanya land board ya district chimanya kumurabe ni mumanya ngo mugisha taine cyo chapa ekibazibire kwimuka mukagamba niki Miriam Kesime omukazi wa Vincent Mugisha rukugambwaho amanyiso rukiko ngwitake barukutura mu bakarugura bitungo rutaro rumwe byenganda ry'abafuzi turinzarwa za kuno kandi twija kuno kwaguritaka twaba batuze itake bari kuganda ryaganye nayo it is freehold ni freehold bakama bayi there is a judgment hariho judgment eri kudikuringa mugisha 368 acres ziri hari eziburyo mwari kusarimbiramu akatari kakagambita karyabatoro no the law is there ebyo kugamba gwitaka ryabatoro tukaruga aho twarugire twabuza kwafuruka twinaho kugaruka konga omuntu kuzahari akareba itaka ryawe akakwasibwa ababa ba local leaders bakatandika bakawagira ngo umuhinge takane ry'abatoro really that's very absurd esonga zitaka turazijwanze
You know okujwanza? Mixing. We mix turajwanza ensonga zitaka with crime. Kandi turemerewe separatinga the two. The moment we learn to separate the two, crime from the land conflict, turaza kwikara n'ubusingi. Ebimwe habicwirwemu mu rukiko uru no kwimusa fayiro zone z'abantu abazirena bahababirwa umukwita abantu kushishe bihingwa hamwe no kutahira abatura na no kugumizamo barukweshweke cy'uburinzi. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana. Kwebare Daniel Bingana bwanyuma y'ebyombeko by'ishomero ya Katoma Primary School okubo mu mberambi mukuru w'ishomereri natera abanyambabazi umurango kwija kubakwatiraho bakombe k'ishomereri bakabasa okushomesaje abana bihanga. Oburaro bw'abashomesa y'ishomero rya government rya Katoma Primary School muri Kajarantungamo nibwera rukiriza amajwi agamwe tegaro mu maderesa enyiji hamwe na n'ubumori. Amajwi y'abashomesa agagona gatandikire kushenyukana gendana no kugwa kandi amabati gakafumuka kare hatana gatura enjura kweru kugwa abashomesa nibimuka bashitama ninga bahunjira mu ishomero. Bwene kizibu cy'amana ishomera h'kindebereho ikukirayo no betu n'ibindi bizibu n'ikwatirire na amazu y'abashomesa. Abashomesa bakurara aha njya numureba nkegenze kabenerarwa mu muntu kuko mbere yerumu mazima nibere mbi munonga kuko zitire nkanga mazu worumu no buhangirire nangwa bicikushobera utaragaza kuzo mu kirasi uyetundikamu kugira ngo ezura kwerasi ubone garuka ngo kizimbe kitakafite oyo no kusitama ukarinda kweraje ki ubwerasi yitakahire rero ne kutera umukutu no tangiriza so abukuyona garuka mu Rwanda ezura nerabamo n'abashomesa bakurara mbwe barara mwarka kabushobegwa bakaye batache kwambararo makaga ahabo kubesha yona nagaka bahirimira nagamute gar munyiji yabana yibakushomera na habi bwena abana bayo mu mberambi bwena anisha aba government kweteraho buyambi ikatombe cyaramaje gabashomesa aha kutandika kwa tamweji Katoma Primary School bakatunga hediti cy'omusya bitkwiyashikiro mu ishomero rya mushobera dero kucashikira hanju z'abashomesa cadenga no kwegatoroka makatandika kupandisa mu tawuni nashireho byanshobera abo kuba nimugerera nko kweri nenda kugwa enyigi tuzuruho mwene ryo mu mbera zitabonire namwe hati nimpangiso ko mu stage n'utara then kija kashomesa ishomereri obwahatirye n'abana bishatu abaruna bashatu bonka bitu nabone bashomero mu mberambi za classe zimwe nezebiwempe kandi na nebitabe barko bashomesezamo bakahwa hamutindo byona ne byakare nana ibitabo by'abane bakushomeramo ber outdated mwen tukabe ntwetaga ibitabo ebirya up to date kugira ngo abana bagende na syllabus barwe ebyira nibyo bine kandi oshanga ngutubikugenda na syllabus hati mbwen kwakubahino buyabutunga yano busy yana government ikabasa abashomesa kutera hamaju tukayimprovinga ambera zitu nk'abashomesa tukabasa kukoraje umurimo gwitu gwo kushomesa Katoma environment kuko nindanzi yomu abantu bakabe batine shonga konka mwaba tugizire nishomero rukushana nembera y'abantu ryomu mazima mbaburi yo buteka abahatana bashaba government ba OBs na OGs hamwe na n'ubureberezo bwa South Ankole okubakwatiraho bakatungura ishomero ryabo ahabwa TV West and Elias Rutugusa Webaire Elias Rutugusa chairman wakachiko kebyobururu omwihango muramu Simon byabakama yahabura haba district ya Chikube habukora osiyo kubahandicira akachiko okamanyisa omubutongore ahabyo kufa kwa chairman wa district Peter Banura chibayambe hokutebekanisa akaruru enchiro yabebembeza basya etakayikire hare
bwanyuma y'obirara chairman wa district ya Kikuube Peter Banura okwitwa moto katakarahire hamwe no kutora no muhwezu we nabakachiko ka district habwe enchiro y'emyaka 5 ensya nicho basa kurugiriraho district ejo kutandika enchiro ensya 2013 kwezi kwa 5 etine bwebembezo yihireho kanso yonka na speaker kiri halibo chairman wakachiko k'ebyobururo mu ihanga Justice Simon byabakama yahaburangwa abantu nababasa kucwamu okutunga omuntu omwe atine kihakanisa kibahwere obutamarra bwire bwinjo mu za campaign no bururu kirara abantu bakikuru gamba gwe Banura abaire mutu mukolembezo kandi abaire nateraniza bulomu wakikantu genda kusikangana nakalurukanu abakirundi tukaruzero muntu kusakwikiraniza tukagamba nuwa ijiko kulembezo waitu atakaruziwe akaraba mu anokozi bekikirikyapa aha mukoro gwo kuzika hariho abashabirishe bo mugenzi Matayo cya Rugonza ngo abatungira umuntu orazombegere byo mutabane aba bahire nshonga ngo banurabira ryo mushuganisa kandi bashagikirwe chairman wa NRM Francis Kazini nakachekoke omusasi bwitu bugamba buti tubensaba buri muntu wene cyakutekereza abe naito musasi eje kusinga yo kuturuma tutukumanya mugurisi weitu oratubwire kisotongero umuntu aratukuma kumankarari narwo mfamile no ka chairman wa NRM kandi nkadeki yaitu tugonza kusagika ekitekerezo ekyaba timu kona balesire habo ko businga burugire mugenda omumuringo gundi omuramuzi Simon byabakamagizirenwa kachiko kebyo bururu bakitegerize sente zo kutebekanisa karoro ka bache amani bentebe zo kubanza urura muhingo tutwasura ku sente zo kali basa program mwe tukialinze minister of finance tukunyira mu biro bitali yahara mu mwezi gwo kwa kana bijya kone bitungira sente ofrasa kwata sente zo pa bijya kwantu manisi hangaliona tubagambira nti hatu kukoma kwa LC1 program yenu tumanyisa abantu bona kugenda ama radio basomese tugambe mwetekanize omugenzi Peter Banura azikirwizo baryanyuma abazyo mu makagishe omutawona kanso yabo himba omu district ya Kikuube gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto babare Ambrose Nwagaba Katoto reka tumere wantu garuka nagarukurata Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine dio ni shara cake tukaza kunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kana abamurungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje
burengera izuba inko ekitongole kiri gukora ebyoma ebihangazi eby'omurembe mbaba mu rurembo rwambarara n'ebyoma nka demolition breakers ezikushenya concrete n'ebishenje enkito za safety rain boots face masks n'emyenda yo kujwara ha sites reba cutting discs za metal diamond na wood otebirwe sanders emisumeno routers grinders hari inko ebyoma byo kushusha embuga ebyamanda n'ebyamajuta ebyo kushara bimuri ebijuma hamwe na za fence n'ebyo kutimba ibina by'ebikondo ha uwa washing bay reba ka pressure washer akamashanyarazi akamanda hamwe nayo kodesa amajuta generators ziriho buruho n'ebindi bingi byoma aha sentenche ahaduka yitumbarara high street ahashungire na highway restaurant isimu nutu mushanju munana note anana mushanju abana mukaga nshanju na mushanju ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjulire ankole crazy limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi byo mutindo gwahigu nkamangalore tiles portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombecyese cyangane nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke. Jonathan Tubisasa urukwebembera bachababa plaintiffs omushango gwitaka rya Chamuyumbu na etaba chababa mwena n'abantu bona barukujwekera kwijo mu nciko harwa mukaga 2011 by'ukwa kana 2026 kwana magezi ahabakwatirine no mushango gwanyogwe enciko stekatejuriziti abanyanga nursa ahagomborra nyanga shahina zakasheshe abanyarwanya na bikonoka ahamurukanyarwanya shahamshajuzi hangu abanyamurindira na mutojo ahamuruka mutojo shahi kumizo mwabazyo numushabwa kwijo mbwinji kandi mukwatesha ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumorya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo gwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano cyoka mufundurira kahurire konka mwana tera chairman wembaga akongeze yo nagwe kishahemu ito twe tuyo tuno diplomat akatuka kanusira hanga wanje tukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomatic ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America limited ekoze ko mu mugusha intangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS Renko mwerere nomfaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho orukwen Resform ensi y'ebiroto birungi. Kurukayo mkahumro mganda makuru wa bilari minister wenshonga za Karamoja kandi MP wa Bududa yasendukwa emyaka na omunkomo ahabo kubuzabuza amabate 12 hagabirega muhirwe kuyambaho abantu ba Karamoja kandi bwanyuma yo kurwo mchome na ejo kumara emyaka 10 atine office ya government eyakoziremo
izoberi nubwo wabirara Minister kandi MP w'abakazahabwa Bududa District Honorable Agnes Nandutu yagaruza ubwo mukoti ya anti-corruption yabikurirwa muramuzi Jane okuwo kwehozaho ahamshango yoburu bwenguze yamutirwaho kandi yabariyo mu bukuma bw'amani nabwanyuma urubajor hababi urwabarukurirwa mu Innocent Arito hamwe na David Bisamunyu rwagambira ko tungogo nugwo abaguryo murundo gwo kubanza gwa Honorable Nandutu kusinjisa ubwo rubanja ngo kandi nabasa kuma imyaka mushanju ninga kushashura miliyoni 3. Convict the Honorable Agnes Nandutu is hereby sentenced to imprisonment for 4 years contrary to section 21(1) of the Anti-Corruption Act. The period that she spent on remand will be deducted from the 4 years that I have prescribed, and this date runs from the date of conviction. Bito mukwehozaho we Agnes Nandutu yashaba ko tungwe musasira habwo kugira ngo nugo abaguryo murundo gwo kubanza okusinjisa ubwo mushango kandi n'amagarage tegaruko basachome. All the iron sheets that were recovered, there are 1,585 as per the count of court on the 9th of August 2024 shall be returned to the office of the Prime Minister to which they belong. Oguyayongera yashabo kusasirwa har government hamwe n'abanya-Uganda ahubwo kuma ofisi akagikozesa kubi nabwanyuma umuramuzi yagera ngo tarukubasa kumanya habwenca abantu abandi tabareresirwe mu cottage ngo ahabwo kubayo nekora habujuruza hamwe n'amazime bikuba bereserwa mu koti nuko kuco mungu akomwe imyaka na nabwanyuma heze imyaka 10 atarukora mu ofisi yone ya government. I issue an order that bars the convict from holding any public office for 10 years from the date of her conviction. I hereby order that any amounts that she deposited for bail is hereby refunded because bail has now served its purpose. All the sureties that stood for her are accordingly discharged, and any securities that were deposited for her bail are to be returned. Omuramuzi yashaba ngo sente Agnes yahire yarukushabo kwemerera umugaruzo bwe kandi ngwaine no mugisha okhayo kujurira ko 214. Amakuraga gasha kwa Jimmy Muhumza. Webare Jimmy Muhumza umur Kampala umkikuru kurwo museli yakabare yo kubanza umurumasha isinjiro na raganzire ko mahabo muhara kumaraza tagweje zire habo kwenda kwibitaka lya munyanya wazira heru kupakasa. Okurugirira mukikurogu omutabano rwetwa Isaac Senyange munyanya wa Joel ya Narwaji atakagire heri yihanga kupakasa kasiga yagurita keri yarabasijiro mwaka gwe 2008 ngukonko bwa hatu munyanya Joel yarugireyo arikugira ngo itakere neriye byenda bimara Joel byandaze kubona nako namukuzango omukazi sawa zirakeze kumfura kasasiro namukuzango omukazi zangura amaziga nimbona n'umwana uri sawa ziro ndi mukoti mposa umwana cyankoze ko tunayali musasu umunyanya ko yasubira akazaheru atoguyayenda kuraba mukade nyina we nyuma ngo anyagita karya yo murumuna ati nyina ko yamuremise ngo itaka ryo mwana kayadinyorekire atakagenzire abakino ugira ngo neryaho kandi utine buhandike bwaho no kuhandike buhandike ati mukade ko yayange ko kumutwaro mukoti. Abantu bagera nko babire bari aho bayecera abantu bari mu kibere cyabire kiryo mu itakero bari kutema imiti nuko kwirukanjira mbo bushoborozi okugira ngo bakabahwera. Sabye tabi yambi nga yajanga wakuba bubi nani sabye cyo buyambi yajanga wakuba bubi kutema miti ja mwana yaja kutema miti ja mwana kwe kumuwabira ndibamuleta tumbude tucha wano mu mbuga wano nali na wabye ko nali manye ebyemisango nali manye ekiriwo nali simanye ekiriwo
ogukuba muremise kutwara itaka nuko kugeza aho gukora endagano ze bishobobo kandi obw'endagano y'omusigazi yagurireho itaka eri abeka nubo bagine rero uyu mwenyina bagagura endagano z'uyu mwala zenyine ngaziteka ku mukono bagura endagano ze buyatuusa obudde n'asaba endagano ze ng'omulenzi amaze okukulako wali n'asaba endagano ze ssatu n'ezimuwa n'asalawo n'atunda amataka okiraba bwe yatunda amataka ge kakati esaawa zino agenda kugamba nti endagano ze nazisuula amataka gagamu yasindikanga n'abaana n'ajja ne batunda abaana gwerwakagwe kuba omusigazi bakweta Isaac Senyange omutuuze wa Katete owabona masha akiza yansigira itaka eri yampa n'ebihandiiko byaryo omwaka gw'2008 itaka natandika nahereza abakuhingamu kuba nkahingamu kunahereze nanyo natamburamu natandika nahereza mbwenu akakuza kungwera emyaka ena hate yarabaho nkareba omukyara oba kweta Joweria Narwaji nakwata nakimu ariyo natema emiti yanje namubuzi w'emiti kuriyo notema emiti ogihiro ati Joweria Narwaji nuwajimpire Narwaji noha ati nyo nuwampire emiti obe nuwo wabuze bibyona tugerezeho kugamba na Joweria Narwaji kugira ngo itaka eri nerye bita yanjire kugambira aha kamera zitu kandi obwahataba bari omukoti kandi omuramuzi w'idara rya kabiri aha bwakoti yisingiro nuwari omushango ogu kandi naija agaruka kuhurikiza orubanja oru aha 27 by'okwezi oku obwahati aba basiye emyaka ena barikuhoza amakuru aga gashakwa Felix Nduhura abantu bahijirweho kora amagara gabo kureba ngo uhomora bukuru yabo tubabonabona munonga nebyo kubarebereza hebugambirwe hakuzi ko wabira ryishkonje cha UPC omuri Kibare Mutara home district ya Mitoma otsigireho akarwo magara gense enkuyanja y'abantu ishikira hakuzi ko wabira ry'ikikonje cya UPC yo mu government ya Dr. Meriton Obote asabagarukiriyo kandi bamusimira obumanzo obuyagizire n'abagenzi bahabwe umusinge gw'ebyo bwegese n'ebyamagara ebi batandikireho bwirobo ati baba takozere okurwara kwenu kwija namwe no muryango murwire abamoto murwire abarira kashumo musande cy'umutemukoro y'ubinzi ningizobe bajyangu nizobe haraho arya kagira ati akashuma ati ebyo tebe kujaje kubera kwija bonga nibyenda kasende gamba byabo tubyenda kasende nabwe jene mukore bwene yera kubasimira umurimo gwakoze akigambo cya education wazo muza university za Uganda izoberi university zona noja kushanga mwembibo ya mezre aha murumo ogwakorwe abantu abo nakobo omugenzi nagambwa kuba yateganisibwe bamwe abatembira hakuhinduka kwa government ya UPC harukuzaho ya NRM kandi ogunugwe kungira mu Tanzania aho yamazire emyaka 11 kandi kuyabira rugereyo nukwe kwato burwire abira bumazire mu emyaka 14 yawo mutaka yaguzamene development mwamakana guleni bilentungu wakati cyangwa politics ngo abantu bakamenya ikibiraki akagira ati gavumenti yanjye kagenda full stop tinguza mu kindi where this government kuyizire nijuka I think it was 1996 I got a letter which was written by the president yamukirize kwija as he returned as an expatriate naza Tanzania twamuhayo yizire yajyanye kuseturinga aha kuzo bintu byenaki yagumiza muri development ze zahava aba other moving testimonies kandi ezayureka kunde kine bukomo
anindeyo Sam Kahindi na ha testimony yo kuba manyine many years ago omurimo kuba akoze mu education. Omugenzi aferira ha myaka 8 nayo bukuru yasige fakazi n'abana be batana bari mu Unisikansi bashasha owabira yesimbira habwa MP bw'abakazi omuri Bushenyi. Gasha kwa Beno Muhozi. Omugenzi mukama muhumuze ombusinje reka tumereho tugaruka naganda makuru. Katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 0 When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Lwa katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Iye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Kaguza muruni ayombeka enjwegi erimu kureberya kandi indukurra niye simsa kandi omurimo muhango gwenkorire nkagira amazima kumbe ninyiha yoroni mugwire bwayo bwahika nshashura igabweji igarabweju ekambera umuzire
igarabu weju tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe chanje butare chamuhunga bushenyi district ningo matajigitaga buheju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omwejero kwenda omwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gan mashomo ga teknolojia kumwonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira eishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nshanju 3 nshanju 5 ashatu na reke kiroto cy'umwana wawe okukora umbyenyonyi chikirire Uganda Aviation Academy neta applications ahabwa May 2026 intake mishomeji flight operations and dispatch airline cabin crew airport operations airline customer services foundation in travel and tourism cargo introductory courses aviation security awareness ayata GD's fares and ticketing aviation management quality security awareness safety management travel and tourism consultant teaching and instructional techniques Tuamibwe ayata na UCAA tunga application form ari Kampala office ari Metropole House 6th floor Entebbe Road ningatera notisha tumwendishatu 10 nkaga na mkaga nkaga ni 2 ninga jihe our website ugandaviationacademy.com. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Korkayo mukahumura muganda makuru bakuru bishomero heriya bugamba Integrated Primary School bashobirwe aho kushomeseza beji habaruka 2018 bwanyuma y'ebina byabo okutwarwa ibunga okwezo kuire bugamba Integrated Primary School ni shomero heriya government kandi ahubaka ahakugamba ebi abazire babasize kwerundana mu miliyonina ngo bakagarraho ebina ebyasiskire Okumanya oburemezi obu bugamba Integrated Primary School barino barabamo ombwiro bucyayika omukutungura ebyobwegise nibwanyuma y'okutayayisa omurebezi wa Nkole Bishop Sheldon Mwesigwa ahashangire ngo abeji abarengero mu bibiri hatitibina okushomera bwanyuma y'ebirasi byabo okutwarwa omuyaga ogwaigurumu ihunga omurugamba rwampara abantu bagira ngo no batayirwe abebembezi tine ekibarebere nkabazire baze kwekora mu murimo basa kwirundana mu miliyoni ina ko butandikiro wakubasa kwenda kubakwatiraho no basa kubayikirase mu note mushaje note M18 abernina na note mushaje 82 ashna mushaje 14 abna mukaga mushaje twareba umurimo guryaha hete ngo umurimo gw'amani munonga kandi tushashe kureba ngo ishomero ryitu rikijano yatwa umuyaga ishomero neriye kanisa kandi riya nerukwerwa ho government amashomero agakwerwa government bwenu twantubuza kwetegereza government yahi kahi abo kuba bazire nibenda bagere iki bakoraho kabire nishaba ngo aba district na offices zizinde za Ministry of Education ne Vice President ina rebire yashira batense bihemo ikintu kimwe kimanywe abazire babariyo bo kwerwanaho batandike kareberwaneho bari kumanya iki bariyo bakora omurebezi kwa Jumwanyugu agire arubugamba Senior Secondary School yabemberamo omukoro go kusima abwe byo ne barabiremo omugezi bya senior kana ne ya mukaga
Today is a day of gratitude, reflection, and celebration as we thank God for the excellent academic performance in the year 2025 UCE and USCE results, and for the continuous development of our school. Matayo esura ya mukaga omushorongo gwa 21 muguhandike nugwamani Matthew 6:21 where your treasure is there is your heart. Obutungi bwawe bwabuli kugira ngo ukijo mwishomero kushoma omutima gwawe nuguzagumana gurara kitabo. Shomereri yerekere yo kumandukora ombana arevozi zombi bakagumizamo infrastructure tugumiza muntu ombeka turigire kombeka ikintu kitu nambwe naha ekiroho na stores zacho ati government yone tuyamba kombeka itu unit laboratory ekuza kuyamba omu bya science nsima rahanga nsima bishop witu orukwija akadedicating abana akabasha kuza gukora exam kandi akagaraka kija asanks giving abana twatuhereze college Twaza a University of St. Joseph Mbarara, aba National Council for Higher Education erizoba nibo bahendera oltaye rwabo rokonja kushizima ya university egi nebasa kutunga chata. Aba National Council for Education omwanyogo bahezaho ebiro bina. Izoberi twahika ahamuheru gortayayo gwabajenyi beitu abeyizire ku rugo rwa kabiri bakaturabye mu rwa kashatu n'urwa kane rizoba twaheze twenda kubamanyisa ngo namazima abeji kandi ntubenda nangwa ingira biziro mbwire ubuturu kuronda abeji abuturu kuza kubantu kwakira mu kwezi kwa munana basarize kiruho ngenda kusima abakakiko akabana National Council for Higher Education abizira ha tukaganira nabo kumara ibiro bishatu bakareba ibintu ebitwine kandi nyino gwesije ngo chateji okurugerera okubarebere baza kwisha kukitereza dine itwe tukorakorane university. Awa TV West ndisenyomo Gideon. Kubare senyomo Gideon. Bwanyuma ya government okurabiraho mu kitongole cha Ministry of Gender and Social Development okushoboza company ziri kurengo muri 2015 ezikirizibwe kutwara abantu aheru kuza gukora bo bakamabaza company ezikirizibwe bagira ngo hekincije kubayambaho kumaraho bhenda biragiro omurimo gwabo. Echa government kurgayo ekahereza list ya companies ezira licensed nindirangu nchitukora twena nchikoritwe companies eziriyo nizikora kumanya batahibita bitukora nabo abari omihanda mirungi kandi naba applicants bitabo kwija abaryoka bo kwenda kuronda companies zo kurabamu bamanye ngo company X bakaja provinga yikirizibwa kutwara no kurondera abantu ahera nyewe ninchagirira kimwe abo kuba twina abantu abarukoro omuritwe kandi bakashisha then companies is licensed kandi zikabanzo za funizinari so igumene to updatinga tubentu manya insi yija neha iba suspending neha iba renewing neha ntiza kuyamba mnonga abanyanya zitwe nabita bariyokwe hata abantu bona obu government erigireyo ekashoboza amazina ga companies ezi handikisibwe kutwara abantu ninyesigangu abantu bayongire okuteka mu bwesigwa kandi ni namba yabari kugenda hero eyongire abo kwa nibamanya ikibari gukora nibamanya ngo imirimo nimirungi ramangu nibihayo nibakora sente nungi kandi bebisaho nk'abantu bwinje n'uburga aha companies ezitandikwaho umuntu buntu hatwa kutandika ibyo abanakora nkari gukora amagendo so we nakora keje shaha kagwiraho nakora kagwiraho hata kwato mwana amuregisteringa amutambika kuriya takora na follow up so government yone ikozere kintu curunje munonga aha munya Uganda kugira ngo company waraze kuzamu eberi registered kandi ebenejo nanazibwa aha muntu kitari yacho kumwakira bakamwihaho sente
then bakakoma aha kumutambika aho bamutambika yeza kutemba enyoni. Omugandi amakuru habeja barukushoma bushaho barukwegitira mu kibina cyabo ecyafumsa beterire nduru barukugira ngo ebizo byabo byanzirwe kugarukamo. Abeji b'amatendekero 18 abarukushoma obushaho babire beteranira harike ay'ubushenyi mu kiganiro cyabo nkabeji. Abeja barukushoma obushaho ku rugo mu matendekero 18 mu ihanga babire beteranira hitendekero ya Kampala International University omuro bushenyi kongera kubangurwa ahansi y'ekibina cyabe cyafumusa. Kimwe ahagenderwa cece kibina no kugira ngo tutugita nk'abana abakora abukushoma obushaho kandi ekindi discussing enshonga ezo kututeganza nk'abana b'ishomero teka n'example nga policies ezo bagire futekaho za medical interns kugira ngo biyeho sente zo bayemba bahereza miliyoni emwe nayo webereja service okana yo bagiyeho ekiko affecting kuherezo mu mabwalo. Medical students specifically we go through a lot of challenges especially during our course ranging from the heavy workload classes from 6 in the morning or from 8 in the morning up to 6 p.m. which other courses don't even do. Then away from that, the tuition, we always pay high monies. Abahona nubagiranga polisi yo kwenda kubongeza umwaka gwa mukaga mu kushoma ne kinte ki government etabandize kushweza maje otireho nebishare berengeserize. That is approximately to around 7 million, which is extremely high for a low income earner. So we realize that a lot of these students who would like to pursue a bachelor in medicine and surgery or a bachelor's in dentistry and surgery, they will not be able. The government has introduced a policy whereby medical school is now going to resort to 6 years of study instead of 5 years. First of all, us as medical students, when we were signing up for this course, we knew it was going to be a 5-year course and then internship. But then how do you come and tell us medical students that internship is going to be another year of study whereby you're not going to be paid? Remember, in internship there are long hours of work. So imagine you're working long hours, you're not being paid, and you're going to graduate after internship. We Dr. Elias Chiza ojwekire president wa Uganda Medical Association ayorekere nawe ko batarukuhagere cyo kutaho umwaka gwa mukaga kandi ko barukwija kurwana naco. Tenka Uganda Medical Association turiyo ntugezaho umunonga kugira ngo ogumwaka gubabongire kugira ngo batakaguraduatinga bamara imyaka 5 urugeyo baguma mu program yabo y'imyaka 5 bashokore barwa doctor ni shaban government eyitito abana bebembezi haronyo bebembera abana bakushima bushaho ba doctors araba kwebembera bakushima bwa pharmacy araba kushima bakwebembera bakushima bwa nurse batwete bani bakora bani bazakora ka police babanze batuze tukabana ntekateka then bakore police rero kubasa kubani inoburinganza abana hamwe na government. Abeja barukushoma bushaho buri mwaka nibeterana buri mwaka obwe barukuganira hako bakubasa kongera umutindo ho mu kushoma kwabo. Gasha kwa Onesimus Ndianabo. Bebare Onesimus Ndianabo umwaka guhe cange cabarenze ruizoba nico cyo kwija kutayisa ho mushomo gwabeja barukushoma ho rimi uru Swahili ho matendekero gore ngo rwahiguru ho muyihanga umwaka buri mwaka. Omwaka ogu University ya Metropolitan International University yeri kwija kutayisa kandi entekateka zahuire. Echanga chaburenje rwizoba nico curukuza kutaya iso mushomo gwabeja barukushoma mu rwo Ruswahili mu matendekero gorengo rwahiguro mu ihanga ogwa buri mwaka ogwo murundo ogu. Kiswahili nitwenda ngo tugihe omu class kandi tugitware aheru ya class omu nitumanyisa omu kugamba Kiswahili omu kuzina Kiswahili omu kupresentinga Kiswahili nanguna no kushemererwa omu Kiswahili. So wano basa kwija uinecha shongoro chawo mu Kiswahili no kuna chance no presentinga wano basa kuzina Kiswahili songs netukuba tushemererwa. So oiro stress ya class na no kushoma na courseworks na presentations chawakama tia Uganda yonka near East Africa neba ne hostingwa aba universities zona, both public universities and government universities, and private universities. The government and abantu omu Uganda yona kana na mu East Africa.
enteekateeka hari Metropolitan International University aho omushomo ogu gurabeza ahwire kandi ogu n'ogw'ebiro bibiri kutandika n'izooba rya nyenkyakare 21 hamwe na Sande 22. waija ori omwegi wa Kiswahili omwihangeri toragaruka yonko korabo eri academic nkunanagambire nchimanyisa ngu hariho kushoma Kiswahili aro presentations buri university neza kuba ne presentinga ekibuzo omu Kiswahili kandi tubase kuba netwegeramo ebintu bingi ebikwatirina no kushoma kandi no kugamba Kiswahili. Omuntu ayine bias ari Kiswahili tinkumanya but Kiswahili nojega wo kunzire ekintu wo kikunzire no kikora that is nikibanza na rukundo. Omurukiko rw'abanyamakuru orwabahitendekere twamanyisubwa ngo abeji kurwo mu matendekero garuka 18 okwetorora ihanga ryona nabo barayeta bo mushomogu. Abana nibakunda abenshi Kiswahili bashimye kwamba gishoma nito abanda bakora batali ba Kiswahili abanda abeji kuba kujireba bamanyango okay we need to learn Kiswahili. So really it is an opportunity kandi in Western Uganda in particular tushemeriro na Western Uganda kushanga nti twa hosting echi because ninteekateka ngu buri region bakabe mbateka mu mba hosting per region. Omushomogu nugumanywa nka chama cha wanafunzi wa Kiswahili Annual National Seminar kandi nugubaho buri mwaka ahabwa TV West nde era achiza Mtugarka na makuru hagabye mzani. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Kurukayumka humro makuru agibimzano team za chirimano mupira gwabishi habwa mashomero agasinia hagechange chankore herizo bazarara zirabireho kuzumurzano rwa team 16 wanyuma yo kusinga mzano yazo umurzano rwa team 32 yazanwe rizoba. Timu zarabaho kuzomo round ya za timu 16 nyenchakare harmbone consider girls secondary school abinichko pechi abasingarye seed score na gori 14 harbusha omuzano gwa round ya timu 32.
timu ezindi zarabaho Nambarwa City eyasinga Bishop Ogez gori ibiri hari 0, St Andrews Rubindi eyasinga St Paul's Bihanga na gori 3 hari 0, Kibingo Girls yasinga St Benedict na gori 4 hari 0, Ijumo Progressive yasinga Nyachera gori 2 hari 0, rero Buremba Secondary School yasinga Pizza Spire na gori 4 hari busha. Turacemerera nyuma yo kangura mpira yeno mu group kandi target yetu no qualifying for nationals na kuleta chikopa cha regionals. Twaraba mu group ngire group H abana bazanaje imisanishe time tuzinjire donte bakanza kuzana last satetu nyamba zo kurabaho 16 bazama dusemerijwe nka technical team kabeje abazani hamwe na twena kabanyabuwezu ahagwa kuba kuyakora byose zona zo kubaho ibyo buwezu tine team yabisira giro muraho cyane n'ibyo twasingirwaho kankine n'ibyo twatereko ko kompiro bitwaza hatugwa turekera deciding wo kubanza kwatera goals mukaga cyo gutera bitare so twakafunga challenge yona Oruzana rwa timu 16 na quarter finals nezije kuzanwa nyencha kare kandi Sande nihije kuzanwa semi final neza kamaririzo gasha kwa Aloysius byamkama. Impaka zo kwiruka iz'amashomero ga primary Mbabazi City erizoba zatebekanisibwa ahacaye kateka ahabeje batari bamwe na bamwe bazetabamo emizano eyibaye tabamo abeja bine oburema ahamabiri yabo kandi abasinguzi batoranwa kwetaba omuzihanga ryona eziri kwija kuba ziri mu rutororo. The senior journalist works in Vision Group. I believe they will have a good run. Warming up, yes. You know something funny? Yeah. Kicks of 11. Yes, these are young kids. These are young kids who are running. Please do not. Yeah. Wow. Thank you. Thank you. We are finished. Yes. Para. Barasite basharamu kugira ngo tagire by'imizano aho kwa abantu bona umurango hati ogongo muhanda ogwese yenetoramu wanora birikibihanga wanoreba b'empira hati tuzo gustandikana n'abana bato takuiha amyaka 8 kamyaka 12 abona bakore byabo kwihari 12 kari 14 bakore byo kugira ngo umwana yakurugayo arugera kumanya cyakora kandi kambarasite chagira namwe no rwa katano rwe Sande kwija abana ntubatwara tororo kuza competing omwihanga ryona kandi abana kuba kwikayo numwe twiha team eyo kujekera ihanga erukuza omu Fiasa Games ningashi omezano ya East Africa yona so nechi chairman munonga kubasa kuyamba abana baka exercising rights zabo turebana no council zitu naingo mu districts bakatwerezana na kudiwa zimukwa twine bakweta owa sports ningashi sports science person in charge of those ones. Bura kabari education officer konkati mparho no wa sports ningashi sports science. Wabere okuba murebe murunja makuru AGACENCWIRE nko twagahendera tutiyo wanagakusiyo na Mbabazi Charity na Sande Brand agandi ntujaga kwisi onyenshakare ho makuru AGACENCWIRE nyenda kwendeza weekend nunji otarga TV West. Eshaha zabisha tuzechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers.
Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale. Leka ekirooto ky'omwana waawe okukola omubyenyonyi kiikirire na Uganda Aviation Academy twamibwe ayata na UCAA. Okumbereba ne kukiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Program okumbereba musibireje basebo nabanyabo abakundeba embogo ne cyo kunywa kirungi munonga waikari abakwereza ka amarra kandi omwazo watamuchayi bitu manya inde kwingana maka enderinkaiti ati wengamba ati enda ekyoma ekyaza kumixinga ebyo bintu so enda nebiryawo kize nkore kimbaze nyamwa amarra mbaze nyamwa chayi rumwe amajani n'intangahuzi kandi ateshabwera murwa abarire hatkandi watamwena nasi wanyo juice rumo lemon hate orarebere abakwara barashize hamaro mukasheshe wafundro ganga tabura hate yenda nesharaho yekarakasa egete byona bwatamunanisha bibe bishokwire deni enda yawe njozi deni turebo kutatandika buse konka wenda kukore byona iwe nyembogo yawo ati mbogo nzeho yetwari ojuro businji ari ibintu bakugamba ariho okombere beji negese ibintu bingi